Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? When you walk into that property, can you see what the Lord has? When that healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. If I were you, I'll sing it to someone. I'll just sing it to someone. Say, see what the Lord has done. Can you see? See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Oh, see what the Lord has done. And you say, my eyes have seen, my ears have heard. I have seen what the Lord has done. The pain we have been waiting for, He has brought it to pass. Hey, see my eyes, see my power. Hey, see what the Lord has done. See what the Lord has done. It's a marvelous thing. It's a glorious thing. Kamwana ndimo kamera mashuduri. One akoya one. Ukorisumbudzana kanevera varoto jutela. Uri zvithu hazviiti kunga nzira yojuta zvitoitwa ngaindira. Rabde buterele bwa chitete cha muzimu ndicho chomukonesa uya kunosvikelela dziva la namusi. Yes. Kutakalira mazvale dziva la namusi. Nikodo umalana na rotonda dziva la namusi. Ni ngamubudza mafungwa pevo ane kamwe vantu vana naambana dziva liti. Uri ndikolibwa uri onkhetha kha vasadzi vothe kana kha vasidzana vothe va ilishango vatsvuku vonakawo sa mafi mara akhetha onoyu a zwo ngo ḓowelea uri muthu a dzhie ele ligari ndi kutshimbila na iwe vhaṅwe vha guma vhukati vhaṅwe vha pfuri hai a ri nga ḓo zwi kona mara ni roto ndikori ndiko mulivhuwa o mpha heḽi ḓuvha mawe saizwi navo vo ṱuwa haningei Thengwe Tshilambuni Musunda vha tshi sia vho Litshani vho Phuphi na nṋe ndi a ṱuwa ṋamusi ndi khou vha livhuwa zwe vha kona u alusa ndi khou vha livhuwa zwe vha kona u mpfara no ntikedza ndi khou mu livhutshela uri o kona u wana munna ane ya mufuna ane ya khou dzula naye No ṱalutshedza. no ṱalutshedza uri na nṋe ndo bva Musunda nda ya Vhurivhuri zwino lene u khou bva Hollywood u khou ya Gondeni Kutenda uri mudzimu vha ḓo mufarisa vha naye a vha na muṱa wavhuḓi. Ndo takala nga maanḓa na hayani ya makufuna nga maanḓa vho sumbedza vho takala nga maanḓa vho mulindela magoti Umulindela. a tshi ḓa nge ashu
a songo vha khou ḓi u lwisa vhathu kha ḓise vhukonani vhushaka between miṱa. So zwine nda khou tou muhumbela zwone a songo ḓi baḓekana na vhangana too much, focus kha muṱa wawe. Ndi mntana Mashudu khizana ngojela. Abeno bothoma makhulu. So ri dzina mu A ndi khou vha pfesesa. Unitamela Mashudu ngabe muḓi wanu tshi tshimbila zwavhuḓi na Rotondwa na takala vhutshiloni hano. Mudzimu vha ni phaṱutshedze. Ni takale vhutshilo vhenu u swikela mudzimu vha tshi ni swikisa hoṱhe hune na fanela u swika hone ni kha matakalo. Mulavhelesi ṅwananga, ndi ḓuvha ḽa vhuvhili heḽi kha vhutshilo ha muthu na ḽo bebya na heḽi ḽa ṋamusi. Heḽi a ḽiṅwe ḽi tshi ḓa ri tou ḽi vhona ri si tsha vha nga ngeno. So kha ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa kha ene na Rotondwa na mathomo a muṱa wa vheni. Nṋe ri khou nitamela Mashudu ngabe mudzimu a tshi ni shudufhadza na takala kha ḓuvha ḽa ṋamusi u swikela hoya. Ndaa. Sokotoba serious nona kabeiwa mani abekitoba zitazi za serious. Zonezo. Nditase ndutofanza ndirufanza ndutosvika wafanza nditase zvimwe zvithu zvonaka vantu va
khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa uri ro kona u kuvhangana afha. I think ri nga phanḓa ha tshifhinga a ri yo murahu ha tshifhinga, zwino ri ḓo tshimbidzana zwavhuḓi. Hai a zwithu zwavho zwo naka shem, kha vha ḓo tsheka zwimaili zwa hone ndi uri u to zwi vhona uri ngoho zwithu hezwi zwo naka vhathu vha hashu. Tshumelo i ngaho hii ine khayo muṋe washu ra khou ṱanziela murathu na khaladzi yashu Rotondwa na Mulavhelesi vhane vha ḓo dzhena mbinganoni vha paṱutshedze mushumo woṱhe uyu vha tshi itela dzina ḽavho. Amen. Woṱhe tshipiḓa tshanga ndi tsha u ḓa u vha ṱanganedza riṋe sa miṱa ri ḓo pfha ro takala nga maanḓa vha tshi nga ita uri ho mushumo u vhe miṅwe ya mishumo ine Mulavhelesi na Rotondwa vha ḓo ri musi vha tshi lavhelesa vha pfha vho vha na mushumo wavhuḓi vhutshiloni havho vha tshi thoma u vha na mbingano, a vha pfhe vho ṱanganedziwa. So kha ri ḓo wana luimbo ri tshi khou tshina, ndi ḓo vha vhudza uri ri khou itani. Miraḓo ya dzikhoro dza hashu Tshwane, Mtshundudi na Mbudi, vhatendi vhoṱhe vha re hone, mashaka a hashu ha Ravele ndi vhanzhi vhukuma, ndi nga si vha bule nga zwifani nda vha fhedza. Ndo vhidzelwa uri ndi ṋekedze Muselwa Mulavhelesi wa zwoṱhe Ravele. A zwo ngo leluwa kha nṋe uri ndi khou ṋekedza hoyu musidzana ṋamusi uri a bve muḓini wanga, nga mulandu wa uri zwi khou amba uri tshiṱaha tshiḽa tsho fuḓuluwa lwa tshoṱhe. Ndi fanela u zwi ita ndo takala ngori na nṋe afho muṅwe musi vhabebi vhanga vho vhuya vha zwi ita, a huna tshino tshuwisa arali mudzimu vhe hone. Vha Ṱhagwana ndi khou vha ṋekedza Muselwa hoyu Mulavhelesi wa zwoṱhe uri a vhe mufumakadzi wavho. Khou pfha ndi tshi hulisa mudzimu zwihulwane hangei muṱani wa hashu ho takaliwa nga maanḓa, riṋe vha Ravele ro takala nga maanḓa. Ri khou ri nga maipfi anea maṱukuṱuku vha Ṱhagwana ro vha ṋekedza Mulavhelesi, ri a livhuwa. Rotondwa no dzhena hone ṅwana wa khaladzi zwino ndo ima hafhanoni, ndo ima na mme Rotondwa na khotsi Rotondwa. Kha vha pfhe uri muṱa woṱhe wa ha Ṱhagwana wo takala nga maanḓa. Ndo vha ndi muḓuhulu wa u thoma ane a shumisa tshifani tsha Ṱhagwana o no khou tshata. Zwino Rotondwa mia wei vha bva ra eḓani, ndi khou fulufhela na ra eḓani. Rotondwa ndi muḓuhulu wa u thoma no khou tshata. Ri khou ri kha vha Ravele a no ri ita vhathu. Zwino angei hashu Mulavhelesi riṋe
ri a muḓivha ende ri a mufuna nga maanḓa, ri a mufuna roṱhe. Zwino ndi khou ri kha mwali wanga na khaladzi yanga mazwale khoyu no vhona mazwale wavhuḓi, riṋe ri na muthannga wo naka vhona. Kha vha ri a to ima vha to mu vhona, a to sedza na u khou ṱuwa vhoneni vha khou vhona ndi hanefha na musinga madekwana ri na yenge gomeni. Vhafunzi vho Mdalamo vha ḓe vha ri range phanḓa kha tshumelo ya kereke. Vafunwa nga muṋe washu Yesu Kristo, tshilidzi tsha ene muṋe washu Yesu Kristo, lufuno lwa mudzimu vha re khotsi yashu, ukonani na muya mukhethwa kha zwi vhe na vhone vhoṱhe tshumeloni ino nga u shuma ha muya mukhethwa. Amen. Vhathu vho tshidzaho nga tshilidzi a vha tsha fanela u tshila vhutshinyini ngauri a vha tsheho tsini na mulayo. Vha vhala kha chapter 6 verse 14 vha ḓo pfa u amba uri ngauri zwivhi a zwi nga ni lauli ngauri a ni tsini na mulayo, ni tsini na tshilidzi. Zwino vha khou funa u ṱalutshedza hetshi tshilidzi zwavhuḓi uri vhe iwe no no vha tsini na tshilidzi. Mufumakadzi o dzewaho, o vhingwaho, o maliwaho, o vhofhekana na munna. Nnḓu yavhuḓi munna na musadzi vha tshi funana Yesu i navho. Vhone vha mufumakadzi vha fanela vho farisa munna wavho kha zwoṱhe zwo lulamaho. Zwino vhone vho Rotondwa Ṱhagwana na vho Mulavhelesi Ravele, zwino vho zwi pfa uri mbingano a i bvi kha muthu, yo vheiwa nga mudzimu. Na vha ṱanziela uri vho ḓiimisela u tshila nga nḓila ine mudzimu a funa munna na musadzi vha tshi tshila ngayo na vha a funa u vhingiswa na? Phindulo yavho iri mini? Ndi a funa u vhingisiwa. Ndi ene ḽa mbudziso nthihi. Na nṋe ndi a funa u vhingisiwa. Vhone vho Rotondwa Ṱhagwana na vha ṱanziela uri a huna tsha mulayo tshine tsha nga vha thivhela u vhinga hoyu musidzana Mulavhelesi Ravele na vha tenda uri tshivhidzo tshoṱhe tsho kuvhanganaho fhano ndi dziṱhanzi dza uri vha khou vhinga Mulavhelesi Ravele na? Phindulo yavho iri mini? Ndi a tenda. Vhone vho Mulavhelesi Ravele na vha ṱanziela uri a huna tsha mulayo tshine tsha nga vha thivhela u vhingwa nga muthannga hoyu Rotondwa Ṱhagwana na vha tenda uri tshivhidzo tshoṱhe ndi dziṱhanzi dza uri vha khou vhingwa nga Rotondwa Ṱhagwana na? Phindulo yavho iri mini? Ndi a tenda. Na vha khou fulufhedzisa zwino uri a vha nga vhuyi vha muṱala, vha ḓo mu funa, vha ḓo mu vhavhalela sa munna a fulufhedzeaho a u fho mudzimu na? Nahone vha a fulufhedzisana uri vha ḓo dzula naye nga nḓila khethwa nga u fulufhedzea kha zwoṱhe na? Vhunga mafhungo mavhuya a tshi amba nga u ralo. Phindulo yavho iri mini vho Rotondwa? Ndi a fulufhedzisa. Vhone vho Mulavhelesi Ravele vho ṱanziela fhano phanḓa ha mudzimu na phanḓa ha tshivhidzo tshoṱhe zwa uri vha khou vhingwa nga vho Rotondwa Ṱhagwana na vha khou fulufhedzisa zwino uri vha ḓo mu funa na u mufha na u mu shumela na u mu farisa na uri a vha nga vhuyi vha muṱala na vha khou fulufhedzisa uri vha ḓo dzula naye nga nḓila khethwa nga u fulufhedzea kha zwoṱhe na? U nga zwo fanela musadzi a fulufhedzeaho a u fho mudzimu na? Vhunga mafhungo mavhuya
a tshi amba nga uralo phindulo yavho i ri mini? Ndi a fulufhedzisa. Ngabe khotsi wa tshilidzi tshoṱhe we a ni vhidzela mbingano iyi nga vhuthu hawe a tshi ni vhofhekanya nga lufuno wa ngoho na nga u fulufhedzea, ngabe a tshi ni fha mashudu awe. Amen. Livhuwa zwino kha vha pfhe uri mbofho ya mbingano yo khwaṱha hani unga ri tshi vhudziwa kha mafhungo mavhuya a Matthews chapter 19 verse 3 u swika 9. Ha ḓa vhafarisei vha vhulinga vha ri, na ndi zwone na arali munna a tshi ṱala musadzi wawe arali una tshi ya mudina ngatsho? A vha fhindula ri, na no ngo vhala zwa uri o vhumbaho muthu o mbo ḓi vhumba munna na musadzi? Amba ri ndi zwone zwine munna a ḓo ṱutshela khotsi yawe na mme yawe ngazwo a nambatela musadzi wawe, huno vhuvhili havho vha ḓo vha ṋama nthihi. Ndi zwoneha a vha tsha ḓo vha vhavhili, vha ḓo vha ṋama nthihi. Huno zwino zwo vhofhekanywaho nga mudzimu muthu a songo zwi fhandakanya. Vhone vha ri mushe ufa o ri laya u mu ṋea luṅwalo lwa u ṱala na u mu fheletshedza. Ene a ri mushe a tshi ni tendela u ṱala vhasadzi vhaṋu o itela dzimbilu dzaṋu dzi konḓaho, kale hazwo zwo vha zwi songo ralo. A vha nṋe ndi ri, ane a vhuya a ṱala musadzi wawe nga tshiṅwe arali hu si vhupombwe a dzea muṅwe u ita vhupombwe. Kha vha ṱanganedze hayo maipfi a muṋe washu Yesu Kristo nga lutendo, vha vhe na fulufhelo ḽa uri muṋe washu mudzimu o vha vhofhekanya uri vha vhe munna na musadzi. Vhunga zwo ralo vha fanela u ṱanganedza zwoṱhe zwine vha ṱangana nazwo vhe munna na musadzi, vha sa fheli mbilu, vha tshi livhuwa mudzimu. Vhunga ri tshi ḓivha uri ahuna tshine tsha bvelela tshi sa bvi kha mudzimu. Nga u ralo zwoṱhe zwi ḓo vha ḓisela zwivhuya na vhutshilo vhu sa gumi. Hone vhunga riṋe nga roṱhe ri sina tshivhuya kha riṋe, zwivhuya zwoṱhe zwi tshi tou bva ha muṋe wa tshedza, ndi khou vha humbela uri kha vha gwadame phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha muṋe washu uri riṋe ri vha rabelise. Hare Rabbe. Mudzimu ramanda oṱhe, ndi vhone vho dzumbululaho vhuvhuya havho na vhuṱali havho kha mishumo na milayo yavho yoṱhe. Ndi vhone vhe vha amba u thomani vha ri a si zwone muthu a tshi dzula eṱhe. Ndi vhone vhe vha mu vhumbela mufarisi o mu fanelaho, vha laya uri avho vhavhili vha vhe tshithu tshithihi. Unga vhone vho vhidzelana havha uri vha vhe munna na musadzi, vha vha vhofhekanya. Zwino ri khou vha rabela uri kha vha vhafhe muya wavho mukhethwa uri vha vhe na fulufhelo ḽa ngoho ḽo khwaṱhaho, vha tshile nga nḓila khethwa, vha tshi tevhedza zwine vhone vha funa. Vhone mudzimu muthihi fhedzi wa ngoho wa lini na lini, vhane tshavho a vha u rendo. Amen.
ekikakulu kyawe atilibanye nabo abahumulayo ubwazwina wenga osakulire ama Osirire farandira ichimbire rikobaliwa nga Yesu Kristo richeri kabaritode musirikadhia kachipidha chiteverawo. Amen. Osama bin Laden abablowa wina disama upilo hona kila tento so umana to tena drama zege puja ke pana disenta proud body dundi kare ndo imerorede ikisikarene ya last week elia tu bar kufarotna karanga man dukolimu. How do you feel? I'm very excited. I'm happy to be here. Oh man, rita mera roto mashuru. Sebone batonda mutawa tagwana na mutawa ravere kabari yangole buchinyashu baripe munaro misi yote nga Yesu mune washu. Amen. Nango rinero ya rashuma rabona uri aba babiri basuka hano kechi chipida churi bakonota vaimbe pada batu wazo diwa gori choitu sawori numu mzori nikorega ni mini
ndi ngauri ndo no bva mama zwino ndi khou ṱoḓa u ḽa ṋama yawe. Zwino ndi khou ṱoḓa u amba uri riṋe vha Mutshundudzi ro takala u ṱanganedza mulavhelesi o ḓaho o pfumbudziwa a tshi khou bva Mbuḓi. Rine ro takala nga maanḓa zwino nṋe ro takala nga nḓila eyo u ṱuwa haṋu zwi ita uri na vhaṅwe vha gude zwinzhi nga vhuthu. Ndori ndo dzula hafha ha mbo ḓi dzhena WhatsApp i khou bva kha vho mmane wa mulavhelesi vha ri milenzhe i khou ṱhoṱhona hei i khou farwa nga tshivhende. Kiliedi Vasdar, Akonenge da Konenge, Helete doctors gehabt. And Dinam van Tikoneng was many Ravere Humbura. And Dinam van Tikonengen was me fro Mainganye Ravere. Dinam van D2 doctors was Muraveresi and Asafun and Hele was Bayamoy. Yem dag Essien van Tagwana komt daar bij Toyando en ze voor Muraveresi cliff voor jou. Destineerde hoe moet je van dat? Une vakakedzea hone sa vathu vahulwane va kha ḓi vha hone vhabebi vha kha ḓi vha hone kha vha vhudzise ri tshi ya phanḓa kha ri luve Chipaka chithu chine kunga chembale. ndi khou livhuwa ṅwana wa khadzi anga mulavhelesi vho Rathagwana na vho mulavhelesi vho nyita zwihulu ngauri nṋe namusi ndi pfhi makhadzi nga muṅwe na muṅwe na khonani ya tsini
wau vana vau vanga magadzwane hamutari vekamutate ndiro ngangondiono shudufara hamuna ofao Jehova. Rotondwa ndi muthu ane ro aluwa roṱhe ubva vhuṱukuni. Ṋamusi ndi kwamba ndi na dakalo fulu. Rotondwa a khou ri sumbedza uri o dzhia tsheo. Children ndi thabelo mungana. Amen. Mulavhelesi ndi khonani ya vhuḓi. Mulavhelesi ndi muthu wa lufuno. Ndi muthu ono ṱhogomela vhathu. I wish you all the best. I love you so much and all the best into the new season. Thank you. Wabona balamuna wimaka bakuzwa bakupikeli. Na wale wako ya hona. Yes, ni wale mkuru wanga tuwapike. Hallelujah. Video abaite mshumo roli vuwa hapo panda ngeno yo kaide vuruwe ngeno ithome ngeno kabane bayo basadorichiera karitabanye ndoimera mulavhelesi na rotondwa vakoririliwa mdzimu vevachimbirana rine kha nḓila yoṱhe ubva tshe vathoma u ḓivhana uvuyosvikana namusi kha ri ḓo ringira siri dzi rwise roṱhe mkulo wa u fhedzisela kha ri urwise kha ri ngo ḓinwa kha ri ise nṱha nyakuisa thoma renda ri hayi mkondimana nepa kamuweje aha keyo keyo vakolisa naiwo vathu vanga sidzima nechithu zvonaka
Dukuri kwa baby beba kono arusa ari babiri pete mumoti tuwa nga 2019 nena msindi kotuwa ndikoli kwa kobona kozidi bori mukana na mkevula abaho mara ndakolo nabo ndiko bali kuwa bo bashipita ikubani kauri haba mukana wanga babe ngone na msindoto ndiziyambe phanda bathu mutawanga musandi bori ndiko dwanda libori bokona umphabo munna aneja komema ko tsina Kamuta waravere ndikoliwori wokono mfumakazi anenda puri ya kuonchisana naye ndinaye uona kisi asikuwa rasa si agripoto mutawa hash wa tabwana ati ndivizori ndirimeni mara wondiga wonsumbedza rufuno ngamanda rikotama ulivu wa kuranga panda agerega reformed ndiko takalera udovanda livu abafunzi bomudalamo bo shera mu jizwi hulu ubati batoma counseling ubuyosika bachiti chimzera mshumo zwavudi babebe babawingani na bawingani obviously ndiko bori bo mea mnyanya bangasibe kule nabo bakotero ya hulu ni angini bado wanashide wasomwani ke huna tafura mbili chena ndapa arari chikobva apa kachanda chaula right musiri chiko ya west huna tafura vado ya palani una tafura chena for ropan kari zanyo uteleze zuri haba bonne oda hei sura chimbele kwi tazo te mna washiro ko barabara chiri kabari yangu isi chimlisa zone bari farisa orosi chabe matoni yabone wone basiripandele na oranga chinyani zina nina manda la Yesu Kristo mfenda mchezi washu. Amen. Amen. No reverse. Au número bravo. Chambara